intambara ya mbere yabaye muri 1996 mu kwezi kwa 10 ariyo yaje kuvamo gukura mu butu ku butegetsi. Intambara ya kabiri yabaye 1998 ayishingiye kuri ibyo byose. Intambara ya gatatu yabaye 2006 kugeza 2009 yiswe CNDP yari yobowe na Laurent Nkunda. Intambara ya kane yari 2012 kugeza 2013 ariyo mutwe wa M23. Iyi uyu munsi yatangiye 2021 kugeza uyu munsi. Ubwo murumva ko ari inshuro ya gatanu intambara zimwe ku kintu kimwe ku mpamvu zimwe. Impamvu rero zitarangira niho ikibazo kiri. Ese intambara iba inshuro eshanu kandi ntigera irangira, ikiyitera ntikigweho ngo kibonerwe umuti, aho niho ikibazo kiri. Ariko imiryango mpuzamahanga nayo yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Nk'uko Honorable Bizimana yabivuze, 1994 abakoze jenoside hano, abasirikare na nterahamwe na guverinoma bose bagiye muri Kongo batuzwa ku mupaka. Ibyo byakozwe n'umuryango mpuzamahanga, ni nayo yabarebereraga, niyo yabahaga byose, ndetse batangira no kwitoza no gukora imitwe ya gisirikare no kongera gutera u Rwanda. Umuryango mpuzamahanga ibireba. 1999 haje umuryango mpuzamahanga ukomeye cyane witwaga MONUSCO. Mu byo wari ushinzwe hari mu byo bita ngo dismantling FDLR. Kudismantoringa no gusenya FDLR ntabyo bigeze bakora. Uwo mutwe warakoze ugeza muri 2010. Mu 2010 uwo mutwe waje kwitwa MONUSCO, wahinduwemo MONUSCO, ushinzwe kudismantoringa FDLR cyangwa se gusenya FDLR no gustabiliza Kongo. Uwo mutwe icyo wakoze ahubwo muri 2013 nuko wafatanyije n'undi mutwe bawongeyeho witwa Force Intervention Brigade, ahubwo usenya M23. Mu gusenya M23 bavugaga ko nibamara gusenya M23 bakurikizaho FDLR, ariko bamaze gusenya M23 muri 2013 FDLR babana nayo, ntibayisenya ahubwo barakorana, barakorana. Ubwo ni uruhare rwa international community cyangwa se umuryango mpuzamahanga. Uyu muryango mpuzamahanga muri 2024 yari MONUSCO yari yarongeyeho Force Intervention Brigade, noneho yongeyeho n'icyitwa SAMIDRC, arizo ngabo za SADC. Uje gufasha noneho ingabo za DRC nabo bafatanyije bose kurasa M23. Ibyatangiye ari ukuvuga ngo ni ugusenya FDLR, byahindutse ari ugufatanya noneho iyo mitwe yose y'umuryango mpuzamahanga gusenya M23. Aho niho ikibazo noneho kibera complicated, niho ikibazo kibera urusobe. Iki kibazo uko giteye uyu munsi harimo urusobe rw'uruhare rw'umuryango mpuzamahanga, nuko umuryango mpuzamahanga wifashe muri iki kibazo hamwe n'akarere nyine nyir'ubwite ariyo DRC. Iyi ntambara rero nihuse y'ubu ngubu uko iteye. Iyi ntambara uko iteye ntabwo u Rwanda rwayigizemo uruhare. U Rwanda ntirwigeze rutangira iyi ntambara, ntirwigeze rushaka no kuyirwana, ntirwigeze runayirwana, ntirwigeze ruyigiramo uruhare. Iyi ntambara yatangiwe na DRC ubwayo na leta ya Kongo mu 2021. Uyu mutwe urwana wa M23 ntabwo ari umutwe twebwe twari tuzi, nta nubwo ari umutwe wahungiye iwacu mu gihe bayisenyaga muri 2013. Mu 2013 umutwe wa M23 wasenywe na Force Intervention Brigade ugahungira mu Rwanda, wambuwe intwaro. Izo ntwaro tuziha MONUSCO iziha leta ya Kongo. Abarwanyi bajyanwa ikibungo muri Ngoma hariya, bashyirwa muri kampu, bamburwa intwaro,
bidekarara ko baretse intambara, ntacyo bari batwaye, baba abaturage b'impunzi mu buryo busanzwe. Abandi igice cya kabiri cyaje guhungira Uganda. Gihungira Uganda bagishyira mu nkambi ya gisirikare yitwa Bihanga, kigumana intwaro zayo, nta ntwaro bazamuye, ntibabambuye intwaro, bagumana nazo. Icyo gice nicyo muri 2021 nicyo cyaje gutangira intambara, kitangirira ku mupaka wa Uganda na Congo mu birunga bya Sabyinyo na Zabonagana, aho ntaho hahuriye n'u Rwanda. Uko rero iyo ntambara yaje kwitwirira u Rwanda, niho ikibazo kiri. Ni rwa rwango, ni rwa rwitwazo Honorable Bizimana yavugaga, rwaho ikibazo cyose kibaye muri Congo kigomba kwitirirwa u Rwanda, cyangwa se bagomba gushakishamo impamvu zose zazana mu Rwanda. Uwo mutwe waje mu Rwanda ukamurwa intwaro, Perezida Tshisekedi amaze kuba umukuru w'igihugu cya Congo mu 2018. Umwaka ukurikiye 2019 twaje kuvugana nawe, nka leta y'u Rwanda ivugana nawe, bavugana ko bagomba gutwara abantu babo ko bashaka gutaha mu mahoro, kandi ko bakwiye kuza kubacyura. Kandi koko Tshisekedi yohereje abantu, baraza bajya Ingoma muri kampu, bagerayo bakora n'amasezerano itariki 19 z'ukwa 10 2019, basinya amasezerano ko bagiye kuza kubatwara. Nta kindi basabaga, ntibasabaga imyanya muri guverinoma, ntibasabaga kwinjizwa mu gisirikare, basabaga gusa gucyurwa, bakagezwa iwabo, bagezwa Masisi, bagezwa Igoma, ariko nibura bagacyurwa. Icyo gihe dutegereza ko babacyura, ntibabacyura. Bavuga ko babuze bije yo kubacyura, kugeza aho u Rwanda rwavuze ruti niba mwabuze bije yo kubacyura, twe twabaha n'amakamyo, twabashyira mu makamyo tukabageza ku mupaka mukabakira. Bati tuzabitekerezaho. Ariko urumva bashakishaga impamvu yuko batabacyura. Abo rero bari baraje mu Rwanda, nta kibazo bateye na kimwe, nta n'ikibazo u Rwanda rwari rufite na Congo. Abantu b'abakongomani bari mu 23 bari barahungiye mu Rwanda, bari Ingoma, bari muri kamp, badafite intwaro, ahubwo bategereje ayo masezerano bari barasinye na Congo ko bakwiye gutaha iwabo. Nta kibazo rero twari dufitagira Congo. Bigeze 2021 Perezida Tshisekedi adeklarara agace ka Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ahadeklarara ikiswe state of emergency. State of emergency no kuvuga ibihe bidasanzwe. Twibaza ko wenda agiye kuhagurukira FDLR akayirwanya, ariko ntabwo ariko byagenze. Ibyo bihe bidasanzwe we yabishyizeho ahubwo kugira ngo ayorganize FDLR, azishyire hamwe, noneho arwane na ya M23 yaturutse Uganda ikaza mu birunga bya Sabyinyo. Atangira kurwana n'iyo force ya M23 yavuye Uganda, yari mu birunga bya Sabyinyo ku mupaka wa Uganda na Congo. Batangiye kurwana, intambara itangiye tuyumva gutyo, twumva ko intambara yatangiye. Ariko Tshisekedi ashyiraho n'amasezerano ya imishyikirano hagati y'abanyekongo yagomba kubera Nairobi, igatangira muri 2021. Iyo imishyikirano itangiye, M23 nayo iratumirwa, igeze muri sale nk'uko iyo barayirukana, bayisohora muri sale. Bayisohore muri sale itangira ikomeza kurwana. Ikomeje kurwana igira naho ifata Bunagana. Ifashe Bunagana, Tshisekedi imbunda aho kuzerekeza Bunagana azerekeza mu Rwanda, arasa mu Kinigi. Hari mu kwa gatatu muri 2022. Barasa mu Kinigi, murabyibuka, mu kwezi kwa gatatu. Barasa mu Kinigi mu kwezi kwa gatanu. Barasa mu Kinigi mu kwezi kwa gatandatu, cyumweru kimwe mbere yuko Cogamu, inama ya Cogamu.
ndetse Tshisekedi imbunda aho kuzerekeza kurwana na M23 atangira kurasa mu Rwanda, atangira no kuvuga mu magambo ye ko M23 ayirasa ahubwo akayisubiza iwabo mu Rwanda. Ubwo ikibazo kibaye ko M23 bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bafite umuco w'ikinyarwanda, ubwo no kuvuga ko bagomba gusubira mu Rwanda nubwo bari bateye badaturutse mu Rwanda, baturutse mu kindi gihugu cy'igituranyi. Ubwo murabyumva yangenga bitekerezo uko yiyubatse uko umeze. Ubwo Tshisekedi atangira kurwana na M23 akoresheje FDLR zimwizeza ko bari bumurasire M23, bamara kuyirasa ndetse bakanayikurikira bakayigeza no mu Rwanda, ko na Kagame izajya kuba mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu itariki 20. Tshisekedi yamaze kugera i Kigali, yamaze no kumanika idarapo ya Kongo muri Kigali. Abajenerali be barabimwizeza, FDLR irabimwizeza, kandi koko arabisinda, aranabyemera, yemera ko binashoboka. Murumva ni umuperezida mushya, umusivili, ntazi intambara aho ziva naho zigana. FDLR imwemeje ko agiye kurwana kandi ko azatsinda, nawe arabyizeye, arabyemera, ashyiraho umurego. Icyo gihe habaye inama y'abakuru b'ibihugu, abakuru b'ibihugu ba East African Community. Inama zikurikirana, hari yabereye Bujumbura, hari yabereye Nairobi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu nama afata ijambo asaba ko Tshisekedi yarekeraho kurasa mu Rwanda, ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'iriya ntambara, abamurwanya ntabwo bigeze baturuka mu Rwanda, baturutse mu kindi gihugu, aho barwanira si ku mupaka w'u Rwanda, ko nta mpamvu akwiye kurasa mu Rwanda. Abivugira mu nama y'Ubujumbura, arongera bahurira mu nama Nairobi arongera arabisubiramo Tshisekedi imbere y'abaperezida bandi, bahurira Addis Ababa. Tshisekedi aranga, arakomeza umugambi wo kurasa mu Rwanda. Noneho atangira kubaka imbaraga za gisirikare, ubona zigaragara ko zigamije kurasa u Rwanda, zitagamije no kurasa na M23. Kuri FARDC ingabo ze yari afite na FDLR, noneho yongeraho n'abitwa Wazalendo. Abavuze mbere babavuze Abawazalendo ni imitwe y'abaturage b'abasivili b'urubyiruko bamobilije ku rwango rw'u Rwanda, ariyo ideology, ariyo philosophy, muri ideology iri extremist cyane y'urwango rw'u Rwanda, cyane urwango ku Mututsi. Iyo mitwe ya Wazalendo icyo umuntu yayivugaho cyane nuko imyinshi muri Kongo, mu burengerazuba bwa Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, buriya yashinzwe na FDLR. Iriya mitwe myinshi cyane yashinzwe na FDLR, cyane umutwe witwa Nyatura washinzwe na FDLR. Honorable yabivuze, FDLR igashyiramo n'abayobozi ku nzego zitandukanye kugira ngo ukomere. Ubwo urumva iyo mitwe y'abenegihugu ba Kongo baba Wazalendo nayo ni umutwe wa FDLR muri make. So Tshisekedi rero yongeramo Wazalendo, azongera kuri FDLR, azongera ku ngabo ze za leta ye. Ubwo iyo mitwe igamije kurwanya u Rwanda na M23. Tshisekedi ntiyatandukanye M23 mu magambo ye, ntigeze atandukanye M23 n'u Rwanda. Yavuga ko arase M23 akayisubiza iwabo aho yavuye, ngo ni mu Rwanda aho bakomoka, ngo akabasubizayo, akabasangayo. Ubwo nuko kudekarara intambara ku Rwanda. Ubwo u Rwanda rumaze kuraswa inshuro 3 zose, ukwa gatatu, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu, nibwo u Rwanda rwafashe ingamba z'ubwirinzi, kwirinda defensive measures. Kubuza defensive measures ni ukuvuga ngo
ibyo bitero bigamije gutera u Rwanda cyangwa se izo mbunda zirasa mu Rwanda kuzibuza kurasa mu Rwanda, kuzibuza kongera kurasa mu Rwanda. Kandi koko izo defensive measures zifashwe, ntabwo izo mbunda zongeye kurasa mu Rwanda, uretse ejo bundi M23 ifata Goma nibwo barashe mu Rwanda kubera ko n'ubundi bari barabiteguye. So ubwo rero intambara ikomeje gutyo, abayobozi b'akarere ka East African Community barahuye bemeza ko intambara igomba guhagarara, n'u Rwanda rurimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika arimo, bemeza ko intambara igomba guhagarara, bakayihagarika, ikibazo gihari kigakemurwa mu mahoro. Perezida Tshisekedi arabyemera, abyemera atabyemeye, ariko umuryango wa East African Community wiyemeza gushyiraho umutwe w'ingabo witwa East African Community Regional Force ECRAF. Iyo force ikava mu bihugu bigize umuryango wa East African Community ari byo Uganda, Kenya, South Sudan, nibyo byemeye gutanga n'u Burundi. Ariko Tshisekedi avuga ko atemerera ko u Rwanda rujyamo. Perezida wa Repubulika ati ntacyo nashakagayo, abandi niba baje gukemura ikibazo, nge ntacyo bintwaye, ingabo z'u Rwanda ntabwo zizajyamo. Izo ngabo ziraza ziyobowe na Kenya, niyo yari iyoboye. Ingabo ziraza zijya hagati y'abarwana, ubwo zijya hagati ya M23 n'ingabo za Kongo. Ubwo ingabo za Kongo zamaze kwinjizamo FDLR, zamaze no kwinjizamo Wazalendo. FDLR yo zirasanganywe kuva muri za 90, zirabana ni nkaho ari ingabo zimwe. So ubwo East African Regional Force ije yashoboye gutandukanya iyo mitwe yombi Rwanda. Ingabo ziratandukana rwose ku buryo M23 imaze gufata agace kageze mu birometero 80, iba ngomba kwisubira inyuma ibyo birometero 80. Isubira inyuma ibyo birometero 80, hagati hagize ngabo za East African Regional Force. East African Regional Force imaze kuhajya, Perezida Tshisekedi yayisabye ko igomba kurasa M23, itayirasa akayirukana. M23 East African Regional Force ivuga ko itaje kurasa M23, ko atari byo shinzwe. Kushinzwe kugira ngo habeho amahoro, imirwano ihagarare, noneho imishyikirano ya Nairobi process na Rwanda process ikomeze. Tshisekedi ati byo simbishaka, we akomeza gushaka intambara.